hara gawal woni Bill Gates maɗo woni onno muskul l'américain aujourd'hui qui a 200 milliards hara bawal ko 200 milliards de dollars o jogui o wawana fus IFDG même s'il devient milliardaire en dollars o wawanta fus IFDG si ɓe faalaɓe jonnamo banque centrale on o wata libude IFDG seul Allah taguɗo on ndi leydi tali kammu ngu wawanta IFDG goɗɗum gawal o wawata gawal ala ko marana men haalana men congrès parti politique mi parti politique ɗin fof mi immina juuɗe ɗen ala wawɗo e comparade IFDG affaire démocratie ko IFDG tun depuis 2007 waɗi congrès e ndi leydi ɗiya parti ji fo RPG ko convention ji ɓoni wadde ɓe valida candidat maɓɓe on yo goɗɗo haalan men ɗo parti politique on mbo journaliste ɓe mi yo haalan men ko parti politique on mbo waɗi ɗo congrès harana IFDG gawal ala ko marana men haalana men congrès parti politique mi parti politique ɗin fof mi immina juuɗe ɗen ala wawɗo e comparade IFDG affaire démocratie ko IFDG tun depuis 2007 waɗi congrès e ndi leydi ɗiya parti ji fo RPG ko convention ji ɓoni wadde ɓe valida candidat maɓɓe on yo goɗɗo haalan men ɗo parti politique on mbo journaliste ɓe mi yo haalan men ko parti politique on mbo waɗi ɗo congrès harana IFDG yo haalan men ko mbo waɗi congrès fende watta congrès ɗo o 2020 ɗo gandi are nawnare oyentendo covid no ɗo goɗɗo no wawi wadde congrès covid goɗɗo no wawi kon wadde congrès covid est ce qu'on faami ɗum fof ko haalugol pijinnugol o kanko o excluyama ceci cela mo tawa e yaltingol ba wuuri komboni an iyal gawal ɗum vidéo ji makko ɗi no circule de varon komboni anda onno gawal kanko tawa no excluyugol onno ba wuuri o Saliou Bella omo ɓennata kadi Lamine wonɗo Allemagne ɓe artira mo Mamadou Bari non mais andi kadna ɗo haaju e laafi no gasa ñande goo so changeoyi par ce que hande mo ɓaari e Doumbouya ko ministre ko ɗum woni profitude ɓe jonnimo budget wo ko jiiɓira IFDG kono Alpha Condé ronki ɗon IFDG duuɓi sappo e goo ko bawuri ko Ousmane Gawal wawanta IFDG goɗɗum ko électorat ɗum ba Ousmane Gawal jogui kono mo jogui fen ɗo mo infiltride womo yaade yiida chef de quartier infiltra ya foore ya ɗuma kono ɗum fof ko haala simo faala mo andi ko militant ha joni ko responsable IFDG yo aru ka siége e samedi yo aru ka siége o tawa men ɗon yo aru ka siége par ce que ñande ɓawuri ɗumannanon nde mbamama onno fendo bawuri a yaltinanno ka parti on kadi haade Alpha Condé manipulimo instrumentalisimo ɓawa waɗi ka siége haade ko yo naatu ka siége num siɓe warimo ɓe wara Alagui Sellu kono Allah waɗi ɗum marsali est ce qu'on faami Allah waɗi Allah sowi laggine par ce que anda ta ɗum naadu guere leydi men ni gara guere mo ɓuttata ɓeɗo ko tooñe e janfa e gañanendi ɓe jokki e ndi leydi o CNRD ɗo ɓenni wo sida amudude bunɗo des fois koya yaabumo hollamoɗa ɗo ko ɓe dowa andude Alpha Condé ari ɗo waɗi duuɓi sappo e goo o soñji men ɓuuri yimɓe temet tato e goɗɗum warama ɗo Alagui Sellu ala ko waɗaka ɗo kono ɓe résisti ɓay colonel Doumbouya waɗi o coup d'état makko ɓe tedda paɗe waɗi coup d'état maɓɓe on le 5 septembre harɗen wiide hande kadi ɗin piiji wattata kono kabi ɓe laami ɓe henno noon ɓe ƴettanno en ɗo aadi o hande kadi goɗɗo waretake goɗɗo barmintake goɗɗo soketake hande kadi ko justice wonata busol mum on ko justice wonata ɗatal men ngal kono kabi ɓe laami accord ji ɓe ƴetti ɗum fof fus ɓe respecta ɓe faala jattude laamu gum ɓe jooɗoro ni kono ɗum wawata warsude par ce que hande son daari ka ɓe laami hande laggine Guinée fof lanni soñjade fof lanni tampude hande yimɓe ɓen ala mara e ko ñaama maintenant Ousmane Gawal o dowa andude e meɗen andi IFDG ko IFDG waɗimo ko IFDG waɗi gawal ko Alagui Sellu waɗi gawal ko Alagui Sellu ƴetti fi makko towni fi makko tambiti hande o ya Alagui Sellu waɗamo fus o yaa o négocier e CNRD ɓay coup d'état on waɗi o ara ɗo o naata Laguine haɗi Alagui Sellu anda tode fi makko après o yahinkino ka domicile Alagui Sellu inna o ari Alagui Sellu ari andino o ari kono haala fof yiɗa yaasi o négocie kanko e CNRD toon ɓe lamminimo ka ministére d'habitat ko kamɓe fof tawa participe gol ha bon suudu Alagui Sellu ndum bonna e hoore fenade justice ha laali ɓe jaɓal justice ɓe ɗeɗɗi justice ɓe jaɓal justice haala gonga kamɓe gueɗe Alagui Sellu yalti ɗo kamɓe taxi Alagui Sellu o affaire fenande Air Guinée fi innugol ɓe hersinaymo Mamadou Sylla ari ni ɗum ɗon fof ko fenande ministre économie on no ɗo comité de privatisation ɓenno ɗo ɓe sali ɗumannade ɓen ko gaygu contre Alagui Sellu kono ɓe ronka Alagui Sellu min naafi Alagui Sellu e de tel ou tel mi soutenimo ko par ce que ko tooñe ɓe woni jokkirde mo min noon mi défenday tooñeteɗo Alagui Sellu duuɓi sappo e goo tooñama ɓeɗo kadi ara ɓe ennaɓe tooñemo duuɓi ɗiɗi fus ɓe waɗale e ndir leydi tooñugol yimɓe parti yo créé parti makko min la wawi wonde hande candidat contre président Cellou Dalein par ce que je suis membre militant de l'IFDG mais kanko wa tawa yaltinama ka nder parti imo tawa yaltingol ɓeeɗa sari an rewa e ma an rewa e ɓeeɗa an rewata e ma ka kanko il est citoyen supérieur wata marsude